Saya nak tanya tuan-tuan, kita yang tak kena depression ni, iman tinggi sangat ke? Kita ni dekat sangat ke dengan Allah? Kadang tuan-tuan, tak tahulah tuan-tuan pernah experience ke tak, kebanyakan kawan-kawan saya yang dia diuji dengan contoh MDD, Major Depressive Disorder, ada yang diuji dengan GAD, Generalized Anxiety Disorder. Kebanyakan orang macam ni tuan-tuan, solat mereka lebih dahsyat daripada kita, bangun malam mereka lebih kerap daripada kita. Ni doa mereka, zikir mereka, Quran mereka lagi dahsyat daripada kita. Kita pula tiba-tiba boleh claim, engkau ni lemah iman ni, kau tengok aku yang kuat iman. Tak tuan-tuan. Sebab itulah bila kita belum diuji, jangan kita rasa kita terpaling beriman tuan-tuan. Allah sebut dalam Quran apa? Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wahum la yuftanun. Adakah mereka menyangka kami akan biarkan klaim diri mereka ni beriman dah baik, tapi mereka belum diuji oleh kami.